Zulu mnyama ndlela semhlophe ngiyakhuleka kwena nazi ke indaba la ezesinto esilethela zona sivakashele ubaphakathi uGobela endumbeni yakhe ukubheka nje into ezimbalwa ukuthola ukuthi sikhuluma ngani mfethu enqondo baphakathi sibingelele sibingelele umsakazi sibingelele nabalaleli emakhaya mbukeli wami uyazi usikulethela kulwazi olunempilo luzokusiza noma siza abantu bakini noma abahlobo noma abangani baphakathi ngifuna sibheke la udaba lokuthwasa asiqhelile kulona kodwa manje abantu abaningi siyabona bayathwasa uthola umuntu uthwasa into asengafanele into asengahambi kahle into igcina ingalunganga ngoba uthwase into wrong asibheke la ngifuna siqale sibheke umehluko kulezi zinto engizoyibala Idlozi indawo noma Umndawe Indiki Inzuza neSthunywa ukuthi ukhona yini umehluko phakathi kwalezi zinto lezi umuntu mayothwasa impela msakazi umehluko ukhona so asisini nje nqampo mhlawumbe ukuthi Idlozi uthi nje hlap Idlozi Umndawe Indiki umehluko usivezele kancane ukuthi kuyini Idlozi yini Umndawe uyini Umndiki yini Inzuza lokuthi kusiyini ke isithunywa msakazi Idlozi umuntu osuka ngenwe ngabasekhaya kubona noma ngabasekhaya bonina Umndawe kusuke kungumuntu imvama kusuke kungesiwa sekhaya kodwa kusuke kungumuntu owabulawa ngabasekhaya kini noma ngabasekhaya bomama wakho wasengena ke lapho wahlala lapho ugcina kufuneka usale umlungisa ukuze naye agcina ahlala bese kuthi ke Umndiki umuntu ongesiwa sekhaya kodwa othandile ungena esingamfanisa njengesihlalo kwakunabantu abafike bahlale nje emakhaya bese kuthi ke Inzuza Idlozi lamanzi futhi yilabo abahamba ngamanzi bagcina umzimba wabo waphelele ekudliwa yilwane emanzini balahleka kanjalo okufaka phakathi ke isithunywa neNzuza kucishe kumatana kucishe khambisana ngoba kungusebenza ngamanzi ngoba isithunywa singabantu laba abebajule kakhulu ngokuthandaza yingakho ke bona basebenza kakhulu ngamanzi even ukulapha kwabo basebenza ngamanzi banalesiphiwo samanzi kakhulu kasokulapha ngamanzi izinto eziningi bazenza ngamanzi asisize umlaleli ke noma sizombukeli la awusho ngamanye amazwi njengoba usuvezela ukuthi Idlozi sekuumoya womuntu ohlobene nawe umuntu wakini wakuveza ukuthi Umndawe umuntu ongenzeka wabulawa abantu bakini futhi baba nesandla ekutheni lo muntu ogcina afile kodwa umuntu wafa kuliwa into kanjalo waveza ukuthi Umndiki umuntu ongasiwakini sokungenwa Idlozi nomoya womuntu ongasiwakini kodwa kuumuntu othothi wafika wahlala la khaya namkhoselisa wagcina sefela la khaya igcine vele noma lo moya wakho ugcina sewufuna ukuthi ubuse futhi abantu balakhaya then wakuveza futhi ukuthi Inzuza umoya wasemanzini umoya wamanzi ikakhulukazi umoya oyamaniswa nabantu abafela emanzini mhlawumbe kanjalo nanokuthi isithunywa naso siphinde sibe siyamana nabantu ababethandaza kakhulu ingakho besenza kakhulu amanzi nemkhuleko bakhulekela amanzi njalo so ngifuna ubheka ke uma sesiyibuyisa ke sesishwamba kanya ke ngokuthwasa uma kungenzeka umuntu angenwe yindiki kungalula ukuthi ayuthwasisa umuntu othwase ngobudlozi noma umuntu othwase ngomndawe ayuthwasisa umuntu ongenwe Inzuza kupossible kuyenzeka yini kungasebenza yini impela msakazi angisho ukuthi kungasebenza uma ngabe lo muntu loGobela lo angazi ukusebenzisa indlela athwasa ngayo azosebenzisa indlela eza ngayo lo muntu amfunde ukuthi ungenwe imiphi imimoya bese landela lokho ukuze agcina khona ukumthwasisa ngamanye amazwi baphakathi uthi kulungile ukuthi ngingathi mangingenwe ngumndiki ngiyothwasa kumuntu othwase engenwe ngumndawe akwa uma nedi ezo understand ukuthi mina nginomndiki yena unomndawe ahambise ngale process efanele ikhanjiswe ngayo kimi kuze mina ngilokhuzi kuze uphumelele kodwa kuma kungenzeka nginomndiki mina bese kuthi lo muntu ongenwe Idlozi engithwasise ngendlela athwase ngayo Idlozini kungenzeka ukuthi mina mase ngiphothula lento yami ingasebenzi kahle ngoba ungithwasise ngendlela athwase ngayo yena yingakho ke nangabe kwenzeke lokho akuthwasa ngendlela athwase ngayo yena angakuthwasisi ngendlela wena onale moya ngayo kugcina sekuyithwasa nje emva kwalokho ayikho into azoyenza vele kufana ukuthi nje abemosha isikhathi nezindleko ngeke kwenzeke ngoba kusekho kuzochubeka emva kwalokho
okusho ukuthi asikubeke kanje mbukeli uyakuveza uGobela la ulwazi alivezayo ukuthi kubalekile kumqoko ukuthi uma uyothwasa unendawo enza sure ukuthi lo muntu ozokuthwasisa umuntu onolwazi olujulile nolijile in terms of indawo ngoba unendawo nazokwathi kulungisele thola ungathwasa umuntu onendawo unendiki kodwa uma analolwazi lwendiki kodwa uma uyothwasa umuntu unendiki enendawo engenalolwazi lendiki kuyizinto zingahle ibhede lapho so lokho becacisa baphakathi uma befuna ukuthi mhlawumbe uqhubeke kubeluleke inombolo zakho nalindawo usebenzela yona indawo ngisebenzela kuyo ngisebenzela la ePitretief ePhoso Village stand number 3386 kuyinombolo zami zocingo zithi 082 669 3420 sifikile isikhathi sokuthi nawe njengethwasa uphume uyosebenza ungaphumi uthi yaphume entwaseni uhlale ngoba uthwasiswe ngendlela errong thola ulwazi sukuma nawe uma ushuthi uyezizwa bayakutshela ukuthi nabantu abadala thola abantu abadala ibaphi kahle abangene kwena so that uma uyothwasa endaweni eright ngoba uzogcina uthwasa intwaso ngeke ikusebenzele because awuzange ufuna ulwazi olinembile nojilo ozokwazi ukulekelela ungakhohlanga ukuthi usubscribe nokuqhubeka ubuza imibuzo ukuze ukwazi ukuthi thina Phakathi silethe impendulo kuwena izokwazi ukusize impilo ukwazi ukuthi iqhubeke ngendlela efanele bayadanki